megalayapost.news. Kaseng HNYF sangkimi mentagasngi kelapan pau ya gejing sngau lingo ke bakrau halor gejing syakyam unong ilam kaseng ba sanbor rapsang hakibor pulit karibhoi da keba keno bodon keti bat donjing adai ba kakunhon kiang atiar ke HNRC na kaliang general secretary ke HNYF is khasils ba tiswer ulong ba kum kaseng kadap da gejing sonsi bat sngau diau bat kani gejing pinterha jong ki pulit kam deishu kasin ke baningkong Tang hakini ki kindiat benai baladep kila kem yudukot barim jo kaseng ubadai founder member ba Tarson Limba bat kibe di gidukot kaseng ulong ba kaseng kam sngotu shu kani gajing pinterha ki pulit balai ki pek khmat bet tang yi gidukot ke HNYF bat ngina kaliang kaseng haduk mentang ngidang yai haklinti ubadai ngidang burom ya kaan wanam pinterha than yangi yo hadin habut yo mi ke ke bakhampalat ban ya kani gajing jaru na kaliang kahmen bahe jungba sanbor lang rapsang haba kren chikilap tai kubor menta ka janmit kala ethu bana kaliang jangkaru kadap de jing saulingo ka bakrau hadi makayo jingtip bagi bor pulit kilawan ban kemno yupara jangka uba sanbor lang rapsang menta ka sngi namar uba sanbor lang rapsang udai bakit khia bha ya kayeng gasem ya ki kon kikti bad ya mlang salang bad pen pauru bakam simpoi perkhat bagi bor pulit kinwan ban kemno yu Bat ka ngej scam ba ki eke barok kilong nak benta ka jingilam jong blay bat barok kilong ke bayat bayat jai denti. Ngan kumpa nakaliang jonga kumpa hinan jong sanbor rapsang masudap ba ka jeng lengo ka bakraw ka bamene ka por kumba ar sideng lay dunai habang layo jingtip ba kilawan ban sim no yo sanbor banwan yalam seni support hanan tementang idan ni pot hanan ting kum nakiyang kasem misngau ba kalong ka ka ba prince ngau penterkhat yangi namar ba usan ulong ubakit kya ya kiyang kasem ubakit kya ya kikun kiti ubakit kya ya imlang basalang henreng yang poi perkhat ya ki kini ba kini ki kulit kuan berkem yu ban ngangai scam ba ki baro kinlong nam kat da jing alam junglai Pok kejing dan kejing pok kani kejing wan kem jam kini kukulen. Bat ngangai scam bagi baro pinlong ki bayat bek bayat kanti. Depan tadi bayat. Idang wan ban school ikun hakapor ba arsiteng lai dunai Kiwan kan aye. Kiwan na ye. Nak kedang jangan kumpulan apa banyak tu bausan bor para jangan ulung beri ubah paria ubah parai Ubadan sibun ki paralok kat sebu dai udan ki parlok bu itu itau ba ulong ru bakloy ban yarap la dadan manu ban khat la dadan manu bakha ban yarap kami ulong bakloy ban lek ban yarap kita lah kasmu bah lah kasmu si ulong bakloy ba ubadan kami si yarap ditang kita Ni apa yang kasang ni daksa dakta ka jis kosi saudiau but kami garu kom jing penterha dong kulit ke kami ki khot ni samdai su ko sian ke banikong but tang hakini kindat banai ki dang kami yu khot ba larim founder member jong ni ko kasang ba person lamba hadi nang tu mi sa ka jing sa kem jong go yu khot ni Barnabas jadi usaha Barnabas indo hadi nang tu sa tempat ada yang dapat nak mulai circle. Pada hari ini nangka sakem saya presiden dunia nak mulai circle. Jadi ni kejin penterhai kulit ngam sengtu sebelagi target baca keseng HNY. Ni hina kalian keseng haduk mentah ngidang yai hakalenti ke badai. Ngidang burung mereka an. Pada nom penterha tanangi. Yo hadian habut yo kami ke coba kampalat banyak kami kejin jai bro. Pipin jubor desti pipa men beringi bangi dan mentabat keseng HNLC. Ke HNLC ngadu ba don gani ke pistok presiden dong ba ngi dei interlocutor ha bai dei ba gani ka kam. Tengi kum kilikot jong keseng HNYF ni don hasanda jong ngi lek bagi ban kerjaan ni. Kawat ngi akan do ngi keren ngi kana ngi syong ya bam ya di lang tu Henry Kamdon ni ganu nu ke benta ka jing dei ka jong ngi ba ka jong ki. Ngi dei bai tang kita kinon sunran ha bai dei ba gani ke pistok. Andai nadu profil gani ke pistok ngantep ka dicakem turmur ki kena seng deni ja I kumbakil ade isya kita ki beriu ba wanang tai satu ngilak li ai kanu kam seo haduk mentah kat kum statement ke bangilak peli nak ki pulit pi ong ba
lakem yu sanbor rapsang di tang nakada ba don kita ki jing kentok ba long kita ba switch off ya ko na du ba sakem kita ki kena kajing ini pernah kajing long brio kajing ini pernah ba sakem menuru kadan ba kajing salia pi kajing long brio wai bom tiang ada bang jadi pernah ke ada piwan ba kentuk kumta ada tang nak kajing switch off jung piwa de hadu kat nu benai pi hadin kat nu benai piwan ban kem ni kataru rengkat hakapur ba idang le south school usan boru di bala dan kun dan tim ta manu ban pen tengi ro kini dipulit kila ong ba ni hable kat tum ko bo ta ai to compare kata ya ma feeling ba ka ai ni ro ngidan kalinti ke bangan ya ngin sale ka ika badan kam ngan sepet la sai hakabai dei ba ka bor dong ko ka ika bakan ai bor ko ngan saya ling ba kita kan handai tang kawi ka bor ka bat kawi ka kentin ka bang kuat ban ai sapo ni department kam tam mekani ko sarkar kam tam iba prostu di badai home minister semua bahawa nam peterhatan ya ka HNIF yo anda koi ka por yo kamla su ban tel ka tang ni kentin ka san HNIF tidak bergajing lingok bakra wa member jengi ula syakem menegasi kesan-san jengi kunci member ni yok semua katakan news tinggi lingok kabelong penkendet ini dia nama urusan bor long breu kajing buladan seng mentala aku tam ne buladan seng mentala aku senam tam tolong long breu bayarap wa paria breu kumbong i menjogo tena kalian jungi pajui kono ru benta kabu le kuni kam ke bede pang berkikam kiwe pat kijai-kam te long kumbu batai mentan ru ngelayo ban keren batu kumbu batai mentan ru achievement wang ba nga ngelang perlok ngeleng nyawan tengah ngamtuk we ude e nomor nga ngai perlok de khot ngeleng long bokloi marap tena kalian jong wang ini mentan ba kesuan kam kesan-san te ngar ngamtuk te polis mentai ki ong ba de da kajing off jong ko mobile tengah ngong ba lesi kala belong kawan sedan nomor ba kasniu tak mobile jong tu la batai hingi ba nak liang jong dan ni ai sulong tang sulong ni sidi perlak yele yawan nomor ni dan ki perlak mo ba ong nak ki saw ni saudan sulong ni long perlak yelong yun rei dan kata ka ai banginya le lang ka kam ka ki le ki kia la ka jong ni ya la ka jong te tang ita he san ulong breu ba bokloi ba penyarap rei dan ni ai te tang ita he Meghalaya Post.news